Hakasautor Grampang Arhajar Arpusan. Kaseng National People's Party NPP Paryong Mauthat Rashan Block kala penlong ke jingelang penithu pai ba ya ukertong MDC kaseng ba Sharailang Warjri Hasin Joseph Hall nongkasen hakabar hispangut kinong kershan joka parti kibana kisnong baper hapok ke constituency kilawan ban sakhi harengkat ke jingadon lang ustit presiden ke parti ba Preston Tensong nangta ka Mauthat Rashan Block President ke kong Biolenda Lengdo Nonglan uba N Marsyang Bai District President lambat kiwei de kinongkit kam ke parti. Habakran hakani kasngi kumukurtong kaseng uba Sharailang Warjri ulaong kajing terang banyak trelang bat kinong kersan kipat ba jokani kadong kathan kelapan long yu ban wan yu kejat biang hakasnong kabala kaya banyak kon ki election kumukurtong NPP naga benta ban pej lang ya kabha kamyan. Ulakan tui kipat ba nong kersan bakin trelang ban penpoyo syakathong kajing job ban penurlong ya kajing ang not kipat ba. Hakaba ulaong ladang apoy syakathong jing job. Lai sngi ngandon haka constituency, lai sngi hanong kasen, bat lai sngi ngan pendap yakikam ha district council. Bat ngakloy ru banyak trelang bat kidor parsnong, kiraj, kihima, kikur kijaj haka than Mauthat Rashan. So hadirin tadi, beliau boleh takdiran ba orang lagi yang belum kami, ungkadat kalau dikesan dan tadi, tahu dia boleh takdiran ba. Dia nak kerpat tu ini ki sama bagi kami, bagi dia ban pendek ini ki baglon dan bentar ini lambak. Lalu bipaklah banyak sangat, lalu bipaklah dan om ban pensyai bipak baka parti NPP kamdei kumbapi keno kamahasipun begini narasukan aku state kadang don kita naratin semua bahaya misi rupiah dengan ya tu ya dia mana kepala mau ikan didik jami ikan Biolenda Arhajar Al-Qulai ngiren nama kecing syak enter mau bom ngresu. But borok ki parti, borok ki kandidat ki keren persyadik ya ke NPP. Non kawe parti kawan om ban keren dan yarok dan ban om ba parti NPP ke de babian. Wat kita ki beliau ki bengi bam jalan ru ki keren lai hujan lai rusti. Tapi nanti tu tapi habala kerentan kemau ublei berjerong de unang bisyara makandu jeng. Lagadei kabasisya kajing keno jong gibri ngam tharai ngiyo bansin syar soka. Tenrei lamar bangitrei katung kejialan jong dei berjerong. Ban syakri hok ya kejela ban syakri hok ya keri kecak beliau iyo kejingkerku bat menta kendiat benar berkat mampi ngiyo sundan ya majority lai puan KMLA kabana kiwi parti kiwan join batni balai kiwan join kadahau pelong namar bagio ya kakam kabanitre ban syakri kejelah. Di kilong kumi, kilong pa, kikun samla bagi kabangakwa ban ong yapi. Snauba, yen ramba kediang. Samla bat kiseng kumi, ketagapin lombay bakumno ban aibor no ya kisota snow lagi kikun samla bat kejelan. Tinggi ban kalian jo kali kapati NPP ngilang bersang bakumno begina manjan berpeni ibadba ya kalenti kepada mangil bersang ban kalian jo kesokaru kila bersang kumno bagi peni manjan ya kali ngai ni ibad kagiwai political party kila bersang berpenjut ya kali kapati berpersang berkumno berbentuk ya kali kapati kedawa kalongba kila tin hakili iski bagi bagi parti NPP kadang iski kinangkiu asut ni wa ada
arajan kapra nila don hatabor sensar yang dari sorkar begera humjulu habagi pai muslim adar pulai ni mengilawan hak majority belong ke way ke party ke sensar teli raipu adut ikan di emily kadi ke sorkar pemerintah ya belum ya menurut preston di korak bersama kumtinang yaram di balala bakumno berkenuandun kantor ya kan sorkar bagi state megala barok away ngan kalian juga ngan lo usam lawan ba menwan menuju yu hakadi yang atan ya kabala kala pun yang ni ngan persang na kalian juga kum ubay kurtong ba ngan persang hakidi ski Ibrahim Praden dalam persang jeng na kalian juga magkumlu mengajuk berwajib kecan hati strong kita di jopi ndrei kapor kalau di ngayo tang sibra tam ndrei na kalian jonga lapon kisnong magalayo manwan maju kecan ndrei kidang bat kisdong kisnong di bangakamla meruksu manwan kecan ndrei na kerpat di magsoha magkumlu begini punya trailang makin wala ya kata katong ya kabagiri na kalian kejompi bat kejonga makunjo mangenyo manwana lem lagi poin hati dijong kakkan ba sibul kantam yanga berdepi mangenyo manwan manyo ha kabor kabaan kelombe ba na kalian kejonga laga don laga gampoy hatong nrei na kerman skam mana kalian juga sti ngan wan menyetrayang mati di dong kesam di dong yam bat kita di dong kesam jadi kepada NPP menginyo menpendat yang kita jam kamtam tum kipati gogor dan bersang makumno menginyo maletik ni yang sorga berpenpoy yang kita kejiang nur jompi the leader lagi kita dong kesam baik kijongi ngan nakalian jonga monsin hagi meeting kamtam mangadon hagi pocket meeting meeting ibadat hagi isam jong ipatba ngajuong ngiluwi kentin ladang apoy hakatong ngan persam nakalian jonga makumno mangadon senda papi ipatba om tukiwe ngajuong ikatin ba laiski ngandan bat constituency laiski ngandan hangi halong san ai bat laiski ngan pendat di kam kejonga district council lara apoy katong bonsin nga pusoy kata bat kawai kelong ba nakaliang kejonga nga kloy ban bersang kuno manganya trailam bat ki dorwasong bat ki dorwaran ki hima bat ki kur kita lagi bagi diski hati way constituency ki way party political party ki persang makumno makin jatlat ya kedowas nong ya kihima ya kikur kicat ngi kata ndrei bolsin kipat pagi tep ya duwe bolsin kiyale kumno man penyalam bakla ya pi kipata ndrei nga nagalian kajunga ladang apoy ngatong ngan persang kumno manganyadan senda bat kedowas nong nganyadan senda bat kedabaran ngadadon sila bat kahima ngadadon sila bat kikur kicat jong daerah tan motarsyan bagyong motarsyan kata kagay kajing anglod kajonga ba nginya persang manitray la nangapoy ha kajong tina kaya kajonga kakerpat ipi kantam kinong persang bahit kijongi ba kumno begini tray sitam ba kumno begini wara ya kajong ba kamtam ba kajingjong kadai kajingjong jompi swa ba hangka nakaliang jonga tang kita gitin uplay untuk kubapi let sub sakien gipi tang kita gitin uplay supor